Agaseke kamakuru mukarere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta ya Kongo Kinshasa yashize yemera ko umujyi wa Bukavu uri mu maboko y'inyeshyamba z'M23 nyuma y'amasaha make ingabo z'igihugu FARDC zitangaje ko arizo zigenzura umujyi mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyepfo. Mu butumwa bw'ubutegetsi bwa Kinshasa kuri rubuga X, leta yavuze ko uyu mujyi wa Bukavu wafashwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF mu butaka wa M23. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo bwana Patrick Moya yavuze ko u Rwanda rukomeje kwiyomekaho ubutaka bw'igihugu cye nyamara inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC yemeje ko imirwano ihagarara. Bwana Patrick Moya mu butumwa bwo kuri X yasabye Abanyekongo gufatana urunana mu bihe bikomeye igihugu kirimo kuko cyatewe n'umwanzi. Abizeza ko mu gihe kitarambiranye ingabo za leta zisubiza ibice byose M23 yafashe uhereye Bukavu kageza mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamagaye intambara ndetse bavuze ko niba nta gikozwe igihugu cya Kongo gishobora gusenyuka burundu. Abategetsi muri Kongo Kinshasa uhereye kuri perezida wa Kongo basaba amahanga gufatira ibihano u Rwanda kuko barushinja gushaka kwigarurira aka karere. Si amahanga gusa Kongo isaba gufatira ibihano u Rwanda kuko banegereye abaterankunga n'abafatanyabikorwa barwo bari mu makipe ya Arsenal, Paris Saint-Germain na Bayern Munich bafatanya muri gahunda ya Visit Rwanda babasaba guhagarika amasezerano. Icyakora ikinyamakuru Activités cyo muri Kongo Kinshasa cyane kuko abategetsi bamwe na bamwe batabona ko ibihano byafatira u Rwanda byarangiza intambara muri iki gihugu. Nka Denis Sassou Nguesso utegeka Kongo Brazzaville ukomeje umubano mwiza na Tshisekedi ndetse na Kagame yavuze ko yiteguye kuba umuhuza mu gushaka igisubizo cy'amahoro mu makimbirane hagati y'impande zombi mu guhangana n'akaga k'intambara y'akarere. Perezida wa Kongo Brazzaville yatangaje mu kiganiro na France 24 ko inama hagati ya perezida wa Kongo n'u Rwanda ishobora kugabanya umwuka mubi bityo bikagira uruhare mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Uturere twinshi ubu tugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Perezida Nguesso yikiye ihame ry'ibisubizo by'Abanyafurika ku bibazo bya Afurika yarwanije ibihano mpuzamahanga biteganyijwe by'umwihariko n'umuryango w'ibihugu by'i Burayi ku Rwanda kuko nk'uko abivuga ibihano ngo ntaho byakemuye ikibazo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwe itorero ry'Abangirikani muri Uganda ryatangije ubukangurambaga bugamije gusaba ko leta y'iki gihugu ifungura Dr Kiza Besigye, umunyapolitiki utavuga na leta ufunze. Bwana Besigye akurikiranyweho gushagurika ubutegetsi akoresheje imbunda, uwafunzwe n'inkiko za gisirikare za Uganda. Amaze iminsi imyigaragambyo yo kwicisa inzara n'ubwo urwego rw'amagereza rutabyemera ndetse bivuga ko ubuzima bwe bumeze nabi cyane. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko mu kwizihiza bwa Janani Rumu wicwa kwemera muri Uganda. Musenyeri Kazimba Mugabe uyobora idini ry'Abaporoso muri Uganda yavuze ko ifungwa rya Kiza Besigye riteye inkeke. Uyu munyedini yavuze ko kuba leta imufunze nta bumwe no gushyira hamwe bigaragara mu gihugu. Asaba ko afungurwa kuko Janani Rumu mu byapfiriye hatarimo ifungwa rya buri kanya ku bantu bigaragara ko bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo bafite ubutegetsi. Leta y'u Uganda yemeje tariki ya 16 ukwezi kwa kabiri nk'umunsi wari wa Janani Rumu uwoza ari musenyeri w'idini ry'Abaporoso muri Uganda. Musenyeri Kazimba yabwiraga adaciye ku ruhande Madame Rubina Nabanja, Minisitiri w'intebe wa Uganda uruhagarariye Perezida Museveni muri uyu muhango, yavuze ko imfungwa zose za politike mu gihugu zikwiye gufungurwa nta yandi mananiza. Musenyeri Kazimba yavuze ko Imana ihora iha abantu amahirwe ya kabiri agasanga nta mpamvu y'uko igihugu cyaba kizirikana abantu nka ba Musenyeri Janani ngo kibe kinafite imfungwa mu gihugu hose. Asaba ko barimo Dr Kiza Besigye bahabwa amahirwe ya kabiri bakava muri gereza bakajya mu miryango yabo. Uyu mukuru w'Abaporoso muri Uganda yanasabye Abanya-Uganda kugira umuco wo koroherana. Yavuze ko ubwo amatora yegereje umwaka utaha abantu bakwiye kwirinda gukina politiki zirimo amacakubiri cyane cyane abazaba bashaka kwiyamamaza. Abanyapolitiki bose bari muri uyu muhango wo kwibukanya kugendera mutagatifu Musenyeri Janani Rumu nta n'umwe wigeze akomoza ku nyigisho ya Musenyeri Kazimba yo kurekura Dr Kiza Besigye bivuga ko nta gikozo ashobora kuva muri gereza ya Ruzira afungiye. Hari amakuru avuga ko icyumweru yamerewe nabi cyane umuryango urahamagazwa bohereza umuganga usanzwe amuvura ariko yahise asubizwa muri gereza ya Ruzira. Umugore we n'ibyanyuma yavuze ko icyaba ku mugabo we cyose gikwiye kubazwa Perezida Museveni kuko ari udashaka ko arekurwa. Leta y'u Uganda iracitse kuri umunyapolitike ariko Jean Muhoozi Ken Rugaba umuhungu wa Perezida Museveni amaze iminsi avuga ko azamumanika kuko amwita umugambanyi w'ubutegetsi bwa se Perezida Museveni. Kuri ubu ngubu ariko kuri rubuga X Jean Muhoozi yavuze ko ashobora kuba wari umunyapolitike Kiza Besigye gusa ngo aribyo azabanza kumusobanurira. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi Rosine Gatoni Girene ariko twitutu nyuma yaho yise Abanyarwanda bakoresha imwe nkoranyambaga iminyorogoto intandaro yo kwita Abanyarwanda tudukoko n'ubutumwa bwatangajwe na Perezida Ndayishimiye nyuma yaho mu cyumweru gishize amagariye Abarundi kwitegura intambara izabahanganisha n'Abanyarwanda. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo wa zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora. Ngaha murabizi murabibutse izina ryo mu Kirundo
murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero uti tuzoraba neza. Noneho ntibazori mwebwe mwenyene. Twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bakicwa nk'impene ukunyene. Hari abantu b'abagabo bakanura. Uyu mukuru w'igihugu ku itariki ya 13 Gashyantare yatangaje ko nyuma y'ibiganiro yagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda umugambi wo gutera Burundi wahagaze, gusa ngo Abarundi bagomba guhora bari maso. Ndayishimiye ati nyuma y'ibiganiro yagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda abari biteze kungukira mu gitero cy'u Rwanda ku Burundi basubiza amerwe mu isaho, ariko Abarundi b'umutima mube maso kuko nta wuzi umunsi w'umujura. Ubu ni ubutumwa bwa Perezida Ndayishimiye yacije ku rubuga X. Abanyarwanda benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bashubije Perezida Ndayishimiye ko uretse umugambi bafitiye u Rwanda nk'uko yabigaragaje kenshi Abanyarwanda nta mutima mubi bamufitiye. Abarundi nabo bibukije Perezida Ndayishimiye ko muri Mutarama umwaka ushize yavugiye Kinshasa ko ashaka guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda, bamusobanurira ko uretse biri mu mutwe we nta mugambi Abanyarwanda bafite wo gutera Burundi. Umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye Madame Gatoni ku cyumweru yagaragaje ko yakurikiraniye hafi ibitekerezo yibasira Abanyarwanda basubije Perezida Ndayishimiye abita iminyorogoto. Mu butumwa bw'umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye agira ati abaturanyi bari kunyagata nk'iminyorogoto ku mbuga nkoranyambaga batukana berura muhita mubona uburere bahabwa, nta kundi ko rero wasigaye se wonyine. Umunyamakuru Kingi Murundi yamenyesheje Gatoni ko umuvugizi wa Ndayishimiye bitamu ububasha bwo kugiranya abantu n'iminyorogoto, amubaza uko yabyakira mu gihe umwana yibyariye yagereranwa n'umunyorogoto. Pacifique Ninahazwe nawe n'uwo Murundi yibukije Gatoni ko Ndayishimiye yigeze vuga ko rora iminyorogoto, agaragaza ko ibiro bya Perezida w'u Burundi bifite ibibazo kuko nta mujyanama bigira. Wilson Nixon unenga ubutegetsi bw'u Burundi yatangaje ko yabuvuga imbonera umushinja gutuka inzego z'igihugu, nyamara ngo ntiyigeze agereranya abantu n'inyamaswa. Umwuka ni mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuva mu kuza kwa 2023 kuko Burundi bwafunze imipaka muri Mutarama umwaka ushize bitewe n'impamvu bw'isi z'umutekano. Agaseke kamakuru mu karere gapfundikire muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe Depite wagarere kare ka Berguti mu nteko ishinga amategeko ya Kenya bwa Nelson Kwece yasabye ko Irodinga usanzwe utavuga n'ubutegetsi ahabwa umwanya wa Minisitiri w'Intebe nyuma yo gutsindwa ku mwanya wa Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu mudepite yavuze ko guverinoma ya Kenya kwanza ikeneye ubunararibonye bwa Irodinga akabafasha gushyira igihugu ku murongo. Irodinga wose ari Minisitiri w'Intebe muri Kenya ariko sanzwe nta mwanya mu butegetsi afite, aherutse gutsindwa amatora ya Perezida 2022. Abatavuga rumwe na leta muri Kenya baganiriye n'ikinyamakuru The Citizen gito bavuze ko gutsindwa kwa Irodinga ku ntebe iryoshye cyane muri Afurika byatewe na Perezida William Ruto. Nk'umunyapolitiki Kalonzo Musyoka wahoze ari Vice Perezida ashinja Perezida Ruto ko yitwaye nabi mu kwigira intyoza ngo ari umuhuza ku bibazo bya Kongo n'u Rwanda, bituma ibihugu bya SADC bibona ko ahuzagurika byanga gushyigikira umukandida watanzwe n'igihugu cya Kenya ariwe Irodinga. Bwana Odinga kuri ubu ntaragira icyo atangaza kuko yaratsinzwe kuri uyu mwanya wegukanwe n'umunyajibuti. Abasesenguzi ba politiki muri Kenya bari bateguje Odinga ko bigoye ko yatsinda bagendeye ku buryo Perezida William Ruto yitwara mu bibazo by'akarere cyane cyane muri Kongo Kinshasa. Nk'ikinyamakuru tuko gisuramo Kalonzo Musyoka avuga ko ibihugu bya SADC bisangana ikibazo na Perezida William Ruto ari n'igishingiye ku myitwarire n'ingabo za SADC muri Kongo, akaba ariyo mpamvu byanze gushyigikira umukandida we.